안녕 여러분. 자, 여행은 언제 필요한가? 여행을 통해 우리가 얻을 수 있는 것은 무엇인가? 그리고 여행을 하는 올바른 자세는 무엇일까요? 아이들 진짜 이렇게 따뜻하게. 일상생활에서 벗어나고 싶을 때 여행이 필요합니다. 팀이 өдөр тутмын амьдралаасаа төрч болоо гарахыг хүссэн үед аялал хэрэгтэй болдог. дээрэс нь 힘들고 지칠 때 여행을 하면 휴식을 취할 수 있어요. хэцүү үедээ ядарсан цоцсон үедээ аялах юм бол бид нар амарч чадна тийм ээ. 여행을 통해 얻을 수 있는 것은 이 힘들고 지친 상황에서 잠깐이라도 벗어나면 다시 일어설 힘이 됩니다. тийм ээ. хэцүү үедээ аялах юм бол дахин эхлүүлэх юм хүч бид нарт гарч иж болно тийм ээ. За дээрэс нь 여행을 할 때 올바른 자세 юу гэж болох вэ? 해외여행을 할 경우에는 다른 나라의 문화와 전통을 존중해줘야 합니다. гадаад руу аялах юм бол бид нар өөр улсын тийм ээ уламжлал соёлыг бас хүндэтгэх хэрэгтэй байдаг байгаа. 다르다는 것을 받아들일 수 있는 자세가 필요합니다. өөр байна, ялгаатай байна гэдэг зүйлийг хүртэл хүлээж авах ийм хандлага бидэнд хэрэгтэй байгаа тийм ээ. 자, 토픽 화이팅!